Ngike ngangasithandi isento sa-Opa kujika ayekele makedala kaNruth le kungiyena akahle nasekushumayeleni yena wabambelela waze wenta sifungo wathi ungancengi. Kepha ngiyamthanda na-Opa ngoba Opa akazange wakopa impilo labekabona ukuthi yena ngeke ayikhone. Ruth bekakhethe ukuthi awu mina ngiyawufa la ufa khona nawomi. Inhlupheko yakho kutaba inhlupheko yami. Wabathe uyabuka Opa wathi mina ngitele Grace yekuyawuphila le. Ngiphile ngide indoda angidijikele ngibuyele kaMowabi ngidokwakha umuti. Ungakopi impilo yalabanye bantu. Tiphilele impilo yakho ungabi photocopy. Utawuba nekuphumula emphefumulweni. Singwaselisuku sakavuka udle sawubona sihlobo sami. Ngicela lamhla kukuhlephulele encwadini yaJobe 22. Kukhuluma Elifaz kepha ukhuluma umcondo wasezulwini. NgesiSwati kuze kushiwo lapha kuthiwe lo musho lo awucondzakale. Elulwimini lwesiHebheru. Lo verse 29 Jobe 22 verse 29 kodwa uNkulunkulu uyabehlisa labo labaticabhako amsinzise umuntu lotithobako. Ngifuna uvele ukuthi lo mehluko maye mkhulu mase ufunza esingisini lithi when they make you low you will say there is a lifting up and the humble person he lifts up and saves. Uyeva ke la singisini kuthiwa ngesikhathi bakwehlisa wena utawuthi ngiyaphakanyiswa noma kutaba khona kuphakama. Uyayibona lento iyaphambana ngiyehliswa but angikhulumi lokwehliswa ngikhuluma kuphakama. Lapha lele ngifuna ukunake uyathi kunelulwimi lwasezulwini. Singisi akusilwimi lwami kahle ngalofunza. Kepha lolwimi loluhlelo ungiphunyukela lihlelwe phuka. Nawe kumbe lukhona lolunye ulwimi lolufunzako noma lowalifunza lokwati kokulukhuluma noma ngilethi nengana. Kepha unalo lolwakho. Lele tinye tilimi utifunzile utifunzele. Ngiko utikhuluma. Kunelulwimi lwasezulwini. Lekumele sifunze kulukhuluma. Uyathi safunza ukukhuluma lolwimi lwasezulwini. Impilo itawushintsha ibe nenkululeko. Uyakhumbula Jesu ngesikhathi bafika bakhuluma ulwimi vele lwasemhlabeni bathi hey Lazarus ewufile. Wathini Jesu akhuluma ulwimi lwasezulwini? Wathi kubafundi bakhe sihlobo sethu Lazarus sewulele kodwa ngidakuya ngiyomvusa. Hawu Jesu ngeke angabambanga umthandazo obusuku bonke wazile emalanga lamathathu ngoba bekaya ukwenda ummangaliso wekuvusa Lazarus. Wayithatha lula lenzaba Jesu. Phela umuntu lolele vele ngeke ukuthi angizile kuze ngidokhona kumvusa. Angithandaze kakhulu kuze ngidokhona kumvusa. Jesu akazange abe nestress wathi nje hayi asambeni siyovusa Lazarus. Mafike ethuneni uyamemeta Lazarus phuma vuka. Leni lolwimi lwasezulwini alukhulumi itinto njengalokuthi ibonakala. Alukhulumi kufa ngoba vele kufa sekwendekile selukhuluma kuvuka. Alukhulumi kwehliswa ngoba vele sekwendekile lukhuluma kuphakanyiswa. Alukhulumi buhlungu lesebendekile ngoba vele sekwendekile kepha lukhuluma kuphila lokukhona. Bathi ke benhlakanipho indlela yekwati ukuthi yini letawukwendeka ibe khona kusasa ngulokuthi uyendile uyakhile. Kuthi nje kusasa uyapi nguwe lotawukwakha bese uyakhuluma kuthi kusasa uyapi ngulapho la utawufika khona. Yebo wehlisiwe. Liqiniso lelo lwimi lwasezulwini ngitawuphakanyiswa. Alibongwe ligama leNkosi. Amen.